segonda zitatu tamba wenyene turabe ukuntu muzotambana nawe niyaza muri show mu Burundi. Mbarire ingenda. Kwica. Chemwe mutamba. Ndakurangitse. Gira turabe gira ni napfa ngombe nipfira. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bako tutangwere bana za rutagura menga turi muri Prague ariko ibintu bikomeye cyane. Turagarutse muri show igice ca 89 igice ubona kitsa kubagizwe n'indirimbo zitandukanye. Indirimbo nziza ubona ko tuva mu bwiza tukaja mu bundi. Bano barindira tubengo hora ceceka ni wihorere. Imirindi yo gutabagura ikirumvikana. Tuza kuba dufise urukurikirane rw'indirimbo zitandukanye ariko na cene za ndirimbo zitambika bitangwa ni Kikongomani. Ariko ababizi neza bakaza bakatubwira bati yo ni sebeni turaza kuzigaruka kore twazibateguriye muri kino kiganiro show no munsi gice ca 89 aho naza kuba ndi jenyene ari nyuma ya kamera nza kwandika kumwe na Anwari Graficano mbona na waduzi kiganza baramutsa ariko kurundi ruhane hano ibubamfu bwanje nza kwandika kumwe na Maîtresse Kaboro ekano Ndabaramutsa amahoro y'Imana. Meze neza Cyane gose. Asante sana. Nza kwa kandi ndi kumwe ngarutse buryo bwanje na uwo mukobwa mwita Bebe Bera Gloria no tukuramutse nawe. Ari muri mood mwabibonye yuko ari mood wiki diaspora nawe uravyura. Ariko kandi ngarutse wafu bwanje nza kwandika kumwe na Aline nawe Alinazo tukuramutse nawe Aline. Yashobye mwe na Beru ko biri sinzi yarakuronkeye hariya ariko kandi kurundi ruhande hano hafi yanyu nza kwandika kumwe na Safi. Bonjour bonsoir bon après-midi. Bonjour bonsoir. Meze neza. Après-midi. Kiswahili ni Kirundi uboni sawa? Vraiment ni sawa na shida. Na Kifaransa Kiswahili. Asante sana. Nituba kwa tevero tuteramane nino ndirimbo yawe. Oh,
ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imva muri manitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarara twemye uko tuzasa ntikurahishurwa ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imva buri manitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarara twemye turaceceka twihorere ndumva guhorera k'umuntu waza Yesu ndumva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukurura turaceceka twihorere ndumva guhorera k'umuntu waza Yesu ndumva imirindi yagaruka nshuti ihangane aje kukurura hose ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni Yo. ayihora Hora wihorere. ihorere Yego. hose ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni ayihora ihorere hose ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni ayihora ihorere hose ijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni ayihora ihorere uraceceka ihorere ndumva guhorera k'umuntu waza Yesu ndumva imirindi yagaruka nshuti ihangane Gora ceceka wihorere ndumva imirindi iriko irumvikana ndumva guhorera k'umuntu waza Yesu nuko urabona abarinzi bakatubwiye neza amajambo akomeye cyane muri ino ndirimbo wowe ntuhoze ijwi ryawe gusa ureke kuguma uri kurarira kuko impande y'ibiko hanze impande y'ibiko babaje utabona inzira Yesu ntiaca inzira tuva kuri bano barinzi twerekeza kandi imbere gato kuri uno muririmbyi twari twababwiye rero bwa kare tuba duteramane rero umwanya utari muto n'uno muririmbyi bamwitande umve anyene n'umurinzi banyita Jean-Pierre Bogar uravye neza ino ndirimbo ifise n'amasanamu aba ariko yirukanga nyene indirimbo yayise Komando umva nyene ariko yirukanga arasa ibonekereze ko bari bitego menga n'abasirikare bari mu rugamba Komando upe Sinshobora kubabesha sinebe nabababwiye none kuzana ibintu by'igikongomani ngaho kwita twagiye mbere Komando wa Yesu komando
Komando mwite Janvier Le Bogal ni umuririmbyi ari mu gihugu ca Australia ariko akaba amaze imisi itari myinshi no mu gihugu c'u Burundi yari yaje mu rubanza ati mu kibanza yari yaje mu rubanza nyine ubona neza katika n'indirimbo Komando wewe kubanika na kubandowa nawe uratuvangira turacari kumwe nawe nyene Janvier Le Bogal turamugarukanya muri no ndirimbo kandi banza muyifiringe kwanza mukanya gato tugaruka amaraso ataraho Simba wa Yuda Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Oh Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Oh akinguruma 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 Yesu ni mwamba wa uzima heri mtu yule nabemereye ko nzaguteramana nawe tuzaguteramana nawe mwite Janvier Le Bogal indirimbo ni Simba wa Yuda twavuye mu ndirimbo yose Komando ariko turagarutse mu ndirimbo yise Simba wa Yuda indirimbo zose ubona indirimbo z'uko ziba zifise amasanamu ameze neza akozwe kandi ku buhinga budasanzwe buhinga buteye imbere cyane akaba ari karagaramwe abantu bakoma ku mihiwe bavyibushe nka Janvier Le Bogal nyene ino ndirimbo yaraje yita Simba wa Yuda ndibona neza ko imeze fresh sana ngizo kushona kandi indirimbo imeze fresh sana ko abo turi kubera tuba tuyinyukure atakuyibabarira nawe ahura uco haguruka dukupite nawe yoza gutubwira uti nace nakubise mperereye ahana kuco twandikira tubwira aho wari uhereye muri comment soko none twagiye Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Oh Bwana Yesu ni Simba isegonda zitatu tamba wenyene turabe ukuntu muzotambana nawe niyaza muri show mu Burundi mbarire ingenda kwica chemwe mutamba ndakurangitse gira turabe gira ni napfa ngombe nipfiye akinguruma Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Oh Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Bwana Yesu ni Simba Simba wa Yuda Oh akinguruma akinguruma amasegonda yiwara yamaze mbere baradukoreye akantu wanza gukwega safi gira turabe no umusegonda umwe reka nayo turakugiriye uko kabisa yabashe yabaraka ari kirari turagira turabe umusegonda umwe gira twende ja musegonda we ntawufishije ubusa kabisa kabo gira turayo agize ibintu byuko pupu twagiye twende futura yewe ya
nuko rero ibintu bimeze neza cyane nanje murabizi nanje murabizi oya Jeffrey maje Lise. reka ndakwirike Bwana Yesu ni simba tayari nahejeje umusegonda wanje nawe Izo nizo watuzane. nishasha ziba zirenze Waje tugemuri. gusa nyine nuko umwanya wahariwe higana umuntu ugiye kurangira nabagirira akantu ko gutamba ufukamye canke wicaye uryamye canke uhagaze byose nabereka ariko nta kundi umwanya ntutubere umugenzi tugushimire wafasha akanyo kadukurikirana iburyo bwanje nari kumwe na Bera nari kumwe na Safi ibo bafu hari Aline hirya yo hari Kaboro tubashimire ko mwabanye natwe muri show y'uno munsi show ntihanirangire ariko ibindi biganiro cakurikira bizoba cabandanya tuhurekane mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye Tarsis Hope Ministry TV